ngoba wayengimise lemahumusho kafana utawuva lelihumusho lakhe kanti lelakho uma ufunza lelakho uyivisisa kangcono lendzaba. Haleluya. Ngoba lokubalulekile bazalwane kuyivisisa indzaba. Kuyakhulunywa tindzaba kodwa lokubalulekile ukuthi ivisise lendzaba. Ngoba lendzaba uma uyivisisa ngiyo lephethe lokutawusita wena. Haleluya. Fudzele mntwanami. Base Galatia 4 verse 16. Kungabe sengiguquke ngabasitha senu ngekunitshela liqiniso yini? Timothy 2 verse 9. Ngilo lelivangeli lengilihluphekelayo. Ngithi mate ngaboshwa nangetingetane kwabasha ngathi ngesigebengu. Kepha noko live laNkulunkulu alikaboshwa. Ukhona wesizulu. Ngala ku Marko babe ku Galatia. Angibongele lona nceke yenkosi. Sikhuluma la ngenceku Paul. Ngiyo lekhuluma lombiko. Ikhuluma ebandleni laseGalatia. Ithi lenceku konje sengabasitha senu ngokukhuluma liqiniso na. Ithi ngale ngetinhlupheko yahlupheka ngalo lelivangeli. Kodwa ekugcineni yagcina iboshiwe. Iboshele lona lelivangeli. Haleluya. Ndothi emini isihloko sami sithi ungaboshwa nelivangeli. Angathi noma siyavakala. Ungaboshwa nelivangeli. Ngoba kungendeka uboshwe kanye nelivangeli. Kodwa Paul ngale uthi bambophile yena kodwa lona alikaboshwa. Ngifuna kuyichaza lento uvisise kahle. Uboshiwe Paul kodwa lokumchazako ukuthi noma yena boshiwe but lento lelivangeli ayikaboshwa. Ngoba uma uboshiwe nelivangeli laboshwa kuyinkinga. Angende nangu umzekeliso utoyivisisa kahle lento tohamba kanye.
uma laba betimoti batangivisisa kahle noma imoto unganayo kodwa mawushayela utangivisisa kahle ngoba encenye kwakhe kwakuvelela lokho. Uyabona mawungena emgwaqweni bathi lo mgwaqo is 120 bese wena uhamba 150 160 ushaywe ngiloku lebakubekako bathi speed trap bayakubopha. Uma bakubopha abayibophi imoto kodwa babopha abani wena. Uma benibabili bakubopha ukuthi sebaya kuvalela leso sikhathi ngale speed lo sihamba. Uma benibabili le moto utayiniketa lo munye wena bahambe bayokuvalela ngoba imoto ayikendiwani ayikaboshwa kuboshwe bani wena. Naku ke la ngiya khona kokuthi ungaboshwa nelivangeli. Naku ngikwendele futhi umzekeliso khona. Uma uthenge imoto noma akusiyo imoto noma iTV kufika amaphoyisa athole ukuthi le moto lohamba ngayo iboshiwe babopha le moto babophe nawe. Uyangiva la ngifuna kuya khona utowuva ukuthi ngifuna ukuthi ungaboshwa nelivangeli. Uma babopha wena babopha nale moto bahamba bayonivalela nobabili wena nemoto. Yini indzaba ekuqaleni mangigijima babophe mine bangabophi imoto ukuthi imoto itholakale yona imsulwa wena kunguwe longasimsulwa loyigijimisile imoto waze washaya ngile speed trap. Kodwa la imoto inenkinga ngoba intshontshiwe ihamba ngawe ene uma ihamba ngawe nguwe loyishayelako longumnikati wayo. Babopha umnikati wemoto baphinze babophe nani nemoto ngoba intshontshiwe. Ngisekutheni ungaboshwa nelivangeli. Why ungaboshwa nelivangeli? Ngoba boPetro baboshiwe baboshelwa lona lelivangeli kodwa bazange baboshwa nalo bathathwa bona bavalelwa kodwa livangeli lasala basala lebanye badumisa ngalo lelivangeli bakhulekela bona. Batholakala boPetro sebakhishwa ngenxa yani kokuthi alikaboshwa livangeli lebaliphethe. Kodwa uma livangeli loliphethe seliboshiwe kuyinkinga uma seliboshiwe. Liyaboshwa livangeli nathi bazalwane. Liboshwa kanjani livangeli? Uthi Galatiya sengaba sitha senu na ngokukhuluma emaqiniso. Yabona livangeli uma sowulibophisa ngilesikhathi sowuyekela ukukhuluma emaqiniso. Liboshwa nawe leso sikhathi liqiniso alisekho sowubophise yini livangeli kwaboshwa nawe. Injalo tintombatana tami
ungaboshwa wena kodwa ungavumi livangeli liboshwe ngawe. Ungavumi livangeli liboshwe ngawe. Utawukhululwa ngibani uma seliboshiwe? Kulikhuni bazalwane kokuthi sikhululeke thine bazalwane. Sambe saboshwa nelivangeli. Sambe sayekela amaqiniso. Sakhuluma emanga laboshwa livangeli. Uma livangeli seliboshiwe abakhona ukuphenduka abantu ngaphandle babone livangeli ngoba sihambe salibopha. Ndoletha lokho nje ukuthi ungalibophisi livangeli. Ungalibophisi. Malingaboshwa. Malingaboshwa. Malingaboshwa abazalwane livangeli. Uthi Paul kungendeka konke kodwa ngenxa yelivangeli. Ngenxa yelivangeli. Into ingendeka bazalwane kodwa ngenxa yelivangeli ungavumi. Ngenxa yelivangeli uthi ngenxa yelivangeli anginawuvuma. Noma sebalethani ungalibophisi livangeli. Ungalibophisi. Ungalibophisi. Noma ngabe sebalethani lagama ungalibophisi. Ngamani uboshwe wena wedwa. Hayi Lord. Ngoba lito sikhulula. Uma sowulibophisa uyokhululwa ngibani? Khuluma ngelivangeli bazalwane. Nedi ngilethe lokho nje ivangeli. Ivangeli. Uthi ungalibophisi. Noma ngabe sokusweleka la ungalibophisi. Ngoba kunetimo bazalwane. Kunetimo letifika time. Ungalibophisi. Ungalibophisi. Lwani ukuthi noma kungendekani kodwa hayi ngelivangeli. Ngoba ngesikhathi ulivikela utivikela wena. Ngesikhathi ulilwela udilwela wena. Kodwa uma uliyekela ngoba sihamba sihluleke bazalwane. Hamba sihluleke. Akumayindi nje. Nine lenisasebenza. Lemsebenzini. Kuthiwe kusasa ngalesikhathi lesi. Khona lo tawufika la. Sifuna bani aphume la emsebenzini. Ngikhuluma into lematima phela. Bathi kusasa khona lo tawufika la. Bani kufuna aphume la emsebenzini asimfuni. Ngikhuluma ngento lematima bazalwane. Ngeke ngasebenza nami. Mangibona ngihleli ngeke ngasebenza. Kuthiwe kufunakala lo muntu lo angasasebenzi simkhipheni. Asina ukhona ukukholwa nguye. Ni 20 ni 30 bonke bayavumela. Ngikhuluma nga 30 mina. Bonke bayavumela. Na ukhona la kule 30. Uthini? Uthini? Bametiswa asina ukhuphuka kakhulu sibeyicala lapha phasi. Uthini?
siyamvotela ukuthi akhishwe. Athi phela unebantwana naye uyondla. Siyamvotela na ukuthi aphume na. Ngiyakholwa phela mina. Asikhulumeni maqiniso phela. Ngiyakholwa phela mina. Ngibambe elivangeli. Ngisindisiwe. Ngizila kudla kabili keliviki. Kodwa sokuthiwa nangwa kakhishwe. Siphuma njalo. Lengikwatiko uyalibophisa. Livangeli. Kusale wena ngaphandle. After 2 weeks, neke usafakaza kuleyo company. After 2 weeks, neke usafakaza kuleyo company. Uma sowuvumelene nabo. Solo ngikhuluma timbawu tokuthengisa livangeli make Themba. Kuthi ungalibophisi. Hey liqiniso. Lize lishiwo ngilo mani live lenkosi lithi liqiniso liyokwenda njani? Kodwa mawulibophisile ke lelivangeli. Ngoba naku phela sesimmele. Satha kakhishwe. Nami bengikhona. Itolo bengikhuluma ngokuthi ngingumzalwane. Abayekele tinto letimpi. Ene ngimle bengithandaza la emsebentini. Sengibuta after 2 weeks sesimkhiphile. Kwende kanjani? Kwende kanjani? Nglawo sotawuthola kokuthi sowuboshwe nalo. Ubuya futhi akhuleke. Ubuya khuleke. Maye siyalipoyila. Hey siyalipoyila. Masingaboshwa nelivangeli. Hey masingaboshwa nelivangeli. Limsulwa lo. Singabantu lebatawuma letikhasi lokugcina. Hey baqhamuke nathi lena mani masiphenduka. Basishumayela. Salahla. Hey salahla. Salahla. Waqhwesha Sathane wema lapha. Wacabanga ngathi. Wabuya. Sabuya athi ngifuna nilibophise. Angathi ukuthi sengilibophise kangaka. Angathi wena. Angathi ukuthi sengilibophise kangaka. Siphendukile babe kubhayi. Sasindiswa. Siyahamba tinkonzo. Sikhipha bo petroli, hambe siyowenda umsebenzi yaNkulunkulu. But lesitha sibonile ukuthi asikhona kodwa sesifuna siboshwe nalo. Yesikhathi tokugcina asisafuni lokunye sesifuna uboshwe nalo. Ngoba uma sowuboshwe nalo kufale banenge emva kwakho. Bathi lento lebeyikhulunywa kubhayi ayikho. Kugijinye iziyofika kubo Durban, iyofika kubo Cape Town. Labe ulifikise khona, ulishumayela. Kodwa ngenxa yokuthi sowuboshwe nalo,
ligijime liyofika le kokuthi ayikho lento laba kayikhuluma athi sathane nako la ngibafuna khona ngoba bonke lebe babaphendulile sebayadawutha manje lento yakhe ngoba sewuboshwe nalo uboshwe nalo kuboshwa nalo iyangathi lento uthi ngayichaza kanjani manje yebazalwane iyangathi manje ngiyayiva lakimi ngiyayiva kodwa ngathi uthi ngayibeka kanjani lakini nivisise kokuthi sewuboshwe nalo uyathi umuntu uma saboshwe nalo kubhlungu amen uma ufuna ukuthi le madrogisi onke aphambuke endleleni ufuna uwawise nalenhlungu sowuboshwe nalo eyizilishumayele man ukhona lebaphendukile bayekela imikhubo yabo wathula Sathane wathi ngiyambona Mlangeni ngiyambona lidala kodwa into lentayenda ufuna ukuthi aboshwe na ufuna aboshwe na ufuna aboshwe uthi Paul ngiboshiwe mina ngimsulwa lele ngiboshwele kona kodwa ngingaboshelwanga kokuthi ngone elivangeli ngiboshwele liqiniso bile bafowethu bashumayela babese bayaganga endlini yaNkulunkulu baboshwa nayo emake mthiyani bayivisisa lento lengiyikhuluma kwebazala ngoba kukhona ngiyive mina but bona bangayivi balishumayele endlini yaNkulunkulu babese baboshwa nalo balivete lingcwele ekugcineni babese baboshwa na sebaliveta linjani likibi nekhathi sebaboshwe nalo make mahlanele ngivisise mntwana uyivete lento yabayidla kodwa ekugcineni wabe sowuboshwa nalo wayiveta bayiphi ubungumakoti walekhaya ekhathi sukubeka fike waba muhle kodwa lekhathi sowuveta lemanyana lekhathi sokusengisa umsha uboshwa na uyangivisisa makoti wami lekhathi usindiswa ulala
siphethe kuboshwa. Siyekeleni bazalwane, singaboshwa nabo. Kama masingaboshwa nabo. Kukhona ukuvuka masewuboshwe nabo. Ngathi alingiva lelibandla. Ngithi kulikhuni ukuvuka masewuboshwe nabo. Ngoba lekhathi sowuboshwe nabo, mawuthi uyavuka, lithi ulinyatwe yindla. Uthi uguquka ubuya ngala, lithi ulinyatwe yindla. Ngoba uboshwe nabo. Izange yavuma le ndvodza lengiPawulu. Kuboshwa nabo. Ihambe kahle phambi kwalo. Bayibophela yini? Liqiniso. Mawuhambe kahle, kuright mawusahamba kahle. Kodwa waboshwa nalo. Lesenethi kuboshwa namhla. Boshwa. Kuboshwa. Sengisitha. Namhla sengisitha. Itolo bengingasisitha. Lesikhathi ngisavumelana nani. Kodwa namhla ngoba ngisavumelana nani sengikhuluma iqiniso, sengisitha. Isho njalo le ndoda. LengiPawulu. Ungazi uthi itolo, ngiva kahle mina. Ithi itolo mazwi. Besicoca kahle mfowethu. Sibingelelana. Sinathisa call 3. Kodwa ngendele ukuthi ngikhulume iqiniso ngaba sitha ku. Wendele ukukhuluma iqiniso kimi ngaba sitha ku. Kungako ngiboshiwe, kungako uboshiwe. Ngoba lesikhathi usengalikhuluma iqiniso, azange sakubona. Sukubophiswa yini iqiniso. Ungaboshwa. Ungavumi ukuboshwa nelivangeli. Koko betha sengichaze kahle le nto manje. Ungathi abangiva lebazalwane. Ungavumi ukuboshwa nelivangeli. Ngisho ukuthini? Usakholwa inkosi uJesu Kristu. Mawungatholakala uboshwa nelivangeli lakhe. Shokuboshwa. Ngizamile manje ukuchaza uyibone kahle lento. Ngizamile. Jula. Ngizamile ukuchaza. Uthi yini lebekwe la kimi ngaloku boshwa kaPawulu aboshelwa lelivangeli. Ngimbuleleke yini? Ngoba yibazalwane livangeli into lekushaya sonke isikhathi. Mawuthi ngala iyakushaya ikhomba indlela. Kodwa lekhathi seyikushaya ungasayilandeli, ungasalilaleli la likukhomba khona, suke sowulibophisa. Ngoba lemalithi ngala ungasavumi kuya soyalibophisa phela. Ngoba mawubuya ubala lona. Mara uma lithi ngala awuvumi. Uyalibophisa. Uyalibophisa. Ngishayele umhlabeleli lapha inceke yenkosi buye ito uthatha inzawo. Wezura
inhliziyo yami ayifuni ukwehlulwa usathane wena Jesu uyakwazi kungipha amandla kungipha amandla inhliziyo yami ayifuni ukwehlulwa usathane wena Jesu Jesu yakwazi ngiphakamisa Nkosi Jesu Hallelujah. Ngicela sibukeni bazalwane lo verse number cabanga ngi7 and 8 sifunde ku verse number 9 khona ophethele isiZulu uthi Paul mangikhuluma iqiniso niyangizonda. Cela silibukeni bazalwane masinya bamba babe kuqonzelele ngushoko ngoba inkosi itawenda njani itawunika kwenda njani bazalwane. First of all wena kuqonze lele ngushoko leBhayibheli lithi Paul wayeqinisa Timotheo ukuthi athembeke kuKristu. Haleluya qhubeka baba. Ya ngiyabonga nceke Nkosi ngiyabonga. Haleluya. Uthi akakhumbule Kristu Jesu ukhuluma na Timotheo ngumzalwane lo Timotheo ngumzalwane. Haleluya. Ukhunjita indvo la yatiko kuthiwa khumbula livangeli la Kristu Jesu. Uthi nakayendlala ku Paul ayendlala ku Timotheo uthi lo Jesu lo wafa amen wavuka lo inzalo kaDavid. Uthi ke Paul le mvele efika yashayisa inhlito yakhe uthi lenzaba yokufa kwaJesu longifuna ikhumbule nokuvuka kwakhe einzalo yaDavide ilivangeli lami. Uthi lento leyo ilivangeli lami. Uthi ke njengoba ilivangeli lami inqabanise nebantfu labaningi ngaze ngaboshwa njengeselelesi ngiboshelwa livangeli lami. Kodwa into lenemandla kuthi kwaboshwa mina aliboshwanga ivangeli. Lalelani ke bazalwane ngithi mina ngendlela ulimele ngakhona kulimele wena kulimalanga ivangeli. Ngendlela ukhubeke ngakhona kukhubeke wena akukhubekanga ivangeli. Ngendlela ubuhlungu ngakhona nguwe lo buhlungu akulona ivangeli.
ivangeli lakho lelakukhulula lisemilinjalo. Uma wena sowulihumusha ngendlela lolimele ngalo, usuke wena sowulimata lona, kube lona lisilo lelima lakho. Uma uboshelwa iqiniso, akuboshwa ivangeli lakho, kuboshwa umusolwa, umubethelwa ngamazwi abuhlungu empilweni yakho, akubethelwa ivangeli. Namhla unyembenya ivangeli lokuthi nganela kukholwa, ngase ngiyazondwa ngaloko sizathu ngeke ngisakhuluma nangalo. Lalela, akuboshwanga lona, kuboshwa wena, kodwa lona lisemile nemandla ukukukhulula. I remember ngisathanda ukusindiswa bandleni lami elikhulu ebengikhonza kulo. Sukele emntwaneni ngangivamile ukuthi uma ngishumayela noma ngifakaze ngemadimoni lengiwanqobile ngaKristu Jesu. Ibandla lami bazalwane lalithi inkinga ngemuntu wetinyangeni abuya khona. Ibandla lami lalithi inkinga ngoba ngesinye isikhathi bekuye kuthiwe lo gogo lo wanyamalala lo mnyaka ophelile sowubuyile ekuthwaseni, bese kuthiwa sitawuya siyokhonta lekakhe simbuyisele ekuthwaseni. Lalinganayo inkinga, but iproblem yami ngangithi nasengimile epulpit ngikhumbula ukuthi ngibuya phi ngelivangeli, bese ngiyasho ngithi ingikhululile inkosi lenemandla. Livangeli lembuso kaNkulunkulu lihlandile impilo yami. Ngeke uphinde ungibone ngiboshelwa ejokweni lokugiladwa sono, ngoba umoya wemadimoni uyayichitha libandla laNkulunkulu. Kubaholi bami inamathele lento yokuthi njalo mangikhuluma ngemadimoni. Ngenye ilanga kwafika umbiko ngatshelwa kwathiwa sekuvakele kuthi wena ulwa na bishop, ngoba umntwana bishop ubuye ekuthwaseni, bathi uthi wena unemadimoni. Endlini labe ngihleli khona ipicture yalento nginayo namanje. Endlini labe ngihleli khona ngeva kwangathi ngiphelelwa indzawo, ngadibuta ukuthi njengoba nangenda ngisuke ngizama ukujabulisa bishop wami, uma sekathi itemile ngethuka umntwana wakhe lobuye ekuthwaseni, ngitophila njani la kadanje, ngitoshumayela njani? Kwankosa ngenxa yekwesaba, kwankosa ngisukume phansi ngikhiye indlu yami ngihambe ngiye ekhaya kabishop, ngifike ngikhulekele ngingene ngihlale phansi ngiphakamise isandla ngithi ngidoqolisa. Bathi kwente njani? Ngathi sengivile ukuthi bathi mina ngithi bhuti sibanibani unemadimoni ngoba ubuye ekuthwaseni. Angishongo lokho. Wakhuluma bishop wathi cha mfana wami, kude liqala wona ngalutho, abantu nje bayakhuluma. Lalela bazalwane, ingqondo nenhlitiyo yami ngangitama ukuthi khulula kulesife lesonakele, ngoba livangeli lami laseliqala kuboshwa ngenxa yami. Uma kucrucifywa mina ngabona ukuthi angingacrucifya ngenxa yelivangeli, ngihambe ngiyodihlangula. Kodwa namuhla sengiyayibona lento athi Paula, ngiguquke isitha ngenxa yokukhuluma iqiniso kini. Kanjalo akusekho kulahlwa kulaba kuKristu Jesu inkosi, elithi izwi lenkosi sinikelwa njalo imihla nemalanga, kodwa sithelwa sinjengetimvu tokuhlatshwa. Kodwa uNkulunkulu wethu akatheli ngathi, ngoba nakuboshwa thina kuboshwa ivangeli leli. Hallelujah. Hallelujah. Wangikhulula Angisahambi Jesu Kristu ebumnyameni, uJesu uJesu
uNkulunkulu nini umindotsana yemuntu inikhulula nikhululeka mbamba sihamba ngemandla sikhuluma ngemandla sikhuluma ngokukholwa siyamethemba othambisayo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Angazi ukuthi bakunimete kangaka, angathi ukuthi yini lekukandaye kangaka. Hallelujah. Labanye bakhulunywa kabi baze bakhulunywa kabi nangemishado yabo Jesus. basarenda tukwesitha. Hallelujah. Mubona inkithakalo Oh nemanyano. Jesus. Ukhumbula okukhulunywa ngumprofeti uDaniel Jesus. asendaweni lengqwele. Bazalwane, let's stand for the truth Jesus. of this gospel. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Asinaliqebo lokulandvulela Jesus. ngoba masifika kuye kuyawufika kuthiwa wakholwa kodwa ulimelanga livangeli kunaloko walidlisa kunaloko walenda langabi nemandla ngoba emandla elivangeli ahleti kubantu abaphunyukile enkempeni lelithi iBhayibheli bagijima bangeme endleleni babe nesibindi sokuma. Hallelujah. Jesus. You are destroyed Jesus. Jesus. by this world. Hallelujah. Likubuleliswe Jesus. wala kutisekela ngezwe. Heavenly Father, thank you Oh Jesus. Jesus. Watisekela ngemikhuba waqhubeka wakholwa Oh Jesus. kodwa iphimbo lemandla izolo langasabi nayo ipower because ukuzingelwa kwakho kuboshwa kwakho ukulinyazwa kwakho ukuhlatshwa kwakho kugula kwakho kukwenze wagula kanye nevangeli lakho. Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Wangikhulula Wangikhulula. wangikhulula uJesu angisa Angisahambi ebumnyameni. uJesu Jesu yabonini nani obangoba. linjani ivangeli lakho asesithandazeni namhlemini Hallelujah. khuluma ngevangeli lakho mina Oh Jesus. asibude kilo leli kuyeke sekugwaba abantu Oh Jesu. ngisho livangeli lakho Hallelujah. mina leli kuyeke sekuhleba abantu ngisho livangeli lakho Jesus. mina leli kuyeke sekuzonda ngisho livangeli lakho lakuyeke lesatinyanga livangeli lakho uthi Paul lalangelishumelako la Jesu Kristu wafa Hallelujah. wavuka inzalo kaDavid inkosi Hallelujah. uthi yilo ivangeli lamphawu laqina. Jesus. Ngakangisahambi Hallelujah. ebumnyameni Nini nani. obuJesu Jesu. uJesu Hallelujah. uJesu 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 Obangoba. ingakhulula inkosi namhlemini Oh yes. ikunika livangeli lesitaba sivikelo sakho Jesus. hayi linemandla. My wonderful counselor Oh yes. linemandla. Jesus. Bathatha indoda iBhayibheli lithi ikhulu bayenzela iqebo Jesus. lithi bayimangalele enkosini uDariyu. Hallelujah. Izwi lenkosi lithi yathathwa ngenxa yevangeli layo Hallelujah. yathathwa yamikiswa emphandini wengonyama Jesus. yafike yagqunyiselwa Hallelujah. yathi mayigqunyisele ivangeli langena lavala umlomo wezingonyama ekuseni wamemeza Dariyu wathi Daniel uma inkosi yakho ikhonza njalo. Hallelujah. Hallelujah. Ingakukhulule emaphubesini Yebo Jesu. liyaziwa yini ivangeli lakho
liyaziwa. Jesus. Hey, noma ungathula uyakwazi ukuthi uhlobo luni wena. Jesus. Sigodlo siyaplana ngawe ukuthi singambulala kanjani. Jesus. Hallelujah. Dari loyo. Izwe lakhe labutha abafana abathathu. Lababeka church office. Lababuta ukuthi bafo kungamabongo. Mina ngikhuluma ngevangeli lakho. Yes, Jesus. Kungamabongo ukuthi ningakhothama. Bathi Nkosi, Jesus. asinawo amagama okukuphendula kulolo kusho. Hallelujah. Hayi kodwa kulotshiwe. Jesus. Ngisho mina ivangeli labo. Hallelujah. Kulotshiwe ukuthi ngeke sakhothama. Hallelujah. Ngeke sikhothame. Jesus. Akusithi. My. Hallelujah. Ivangeli lethu akusithi. Hallelujah. Oh Lord, our Father who art in heaven. Jesus. Hey! Hallelujah. Olkakusithi siyafuna kwenza njengabo. Kodwa ivangeli lethu alivumi. Hallelujah. Siyafisa bazalwane kuhlanganyela nabantu ivangeli lethu. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ivangeli lethu. Oh, Jesus. Cela ugijime ngithandaza nawe. Akusiwe. Jesus. But ivangeli Jesus. gijime sithandaza. Jesus. Oh, Jesus. Jesu. Jesus. uNkulunkulu. Oh. Wangikhulula. Wangikhulula. Mina ngisahamba. Jesu. Umkhululi wami. Yaba umkhululi wami. Bathi Nkosi ngasiqinisa Oh, basakho. Jesus. Kumela livangeli Oh, likaKristu. Jesus. Angimazi uPaul Oh, ukuthi umuntu Jesus. onjani. Hallelujah. Hayi bazalwane. Hallelujah. Uthi uPaul angiphilanga noJesu. Jesus. Kodwa ngike ngadibana naye. Yeah. Ngithelwe emahlazo Hallelujah. okuyozingela ibandla lakhe. Jesus. But mhla ngidibana naye wabonakala nakimi. Uthi that's why ngeke ngitentise ngenxa yaleli vangeli. Hallelujah. Ningamandla kakhulu. Hallelujah. Ela kuthandaza nawe nje. Sibabe ngiqinise. Jesus. Ngiyathi mina ukuthi uyajikijelwa imihlane emalanga. Umnanzi ngoba la nawuphuma la. Jesus. Even sometimes ihlobo zakho nawutibuka tiba siqhefe empilweni yakho. Jesus. No, ungababuka kusibo. Kodwa ngilololwa nevangeli lakho. Jesus. Sometimes uthi nawubuka into ngathi asekhala kufuneka ngawusabuye ekhala. Oh, Jesus. Lalela ngizokusita namhlanje mina kude live lowakhele lona. uNkulunkulu wethembe wena wakubeka la. Yinye into la yendile uthatha ivangeli lakhe walifaka kulo. Wakutshela ukuthi ngobili ukufa. Ngavuke ethuneni ngiphethe dikhiya. Tekufane hide semphukhiwe. Usifinyo kalenzala. Ungobi wena. Hallelujah. Jesu wafa. Yeah, but Jesus. Jesu wafa endaweni yakho. Jesus. Nakuwe. Oh, Jesus. Nakuwe. Ulinyasiwe. But ivangeli alizange likuphoqa. Alizange likulimaze. Once more again. Wangikhulula. Jesu wangikhulula. Angisahamba. Jesu wangikhulula, wangikhulula. Kungabe ungibona
Siyakubonga ndoda yaseKalvari. Lapho Nkosi kwethula imithwalo yethu khona. Sakhululwa ngamandla elivangeli likaKristu Jesu inkosi. Emini yanamuhla siyavumelana nawe Nkosi kuthi singabanqobi ngoba sinqoba ngaKristu losiqinisayo. Naba ke bantwana bakho uNkulunkulu wethu bayavuma ukuvuma okuhle kuthi timo Nkosi labadibana nato akusitho lokufuna ukuthi basuse. Noma ngaba yabulawa uthisha loPaul uthi kuyini lokungasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Uthi makabhala noma kusingelwa ukufa hlupheka indlala. Uthi nanto enjalo uthi akukho. Ngiyabathola ke Nkosi ngohlaka lomthandazo ngibajikijela kuwe. La kuhlethi khona emagugu okwathi nokuhlakanipha baqinise bakhulu. Dala Nkosi okusha empilweni yabo. Guqula ingqondo yabo babuka isimo ngendlela enamandla ngoba wena uNkulunkulu wesindiso yethu. Balivikele bangalihlazi abantu esiphila kubo. Ivangeli leli Nkosi lavusa abafileyo. Ivangeli lakho leli uNkulunkulu wethu labakhulula baboshiwe. Namhlanje mina ungavumi noyedwa la avalelwe isimo sempilo yakhe ngenxa yevangeli la. Lona lilodwa linemandla Nkosi okubaphakamisa. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi bavalele emfantini wakho edwaleni elingeke laguquka. Baba wethu uyakwazi Nkosi kuhluleka kwabo, uyakwazi Nkosi ukuhamba kwabo, uyayathi Nkosi impilo yabo kusukela ekuqaleni kuyafika ekugcineni. Ngiyathandaza ke Nkosi ukuthi babusise kusukela elutwaneni kuyafika elulelweni labo. Bendele Nkosi umusa wokukholwa ngemandla nangokuvikela intando yakho njengoNkulunkulu. Hlula ke moya ingqondo uvikela inceku yakho okhulume ngayo. Wemphule Nkosi imfihlakalo nakusasa nini nanini. Kuzibandla lakho likhululeka imihla nemalanga. Kungasawunda Nkosi ungathi kuyadlalwa kanumemezela umbuso wasezulwini. Ngoba masinya you are God who is coming back. Kuzolanda ibandla lakho. Siyathandaza Nkosi Jesu kuthi singahlulekiswa iminako yalelizwe. Mbusise umqine umambulele ngenxa yebandla thina siyamdinga kuze kosaqhubuka siqwayise ngenxa yokuphila impilo uNkulunkulu wethu lokutawenza ukuthi ubheke ngakuwe ngenxa yebandla. Welihle igama lenkathi ya Jesu Kristu Nkosi. Father, I thank you our Lord God. Ngiyakubonga kakhulu. Siyakubabadu inhosi ngetulu kwako konke. Qhubeka baba usendele umusa ngokukholwa egameni nasenkathini ya Kristu Jesu Nkosi. Lebusa manje naphakathi. Ngikuze Nkosi.